Nā, kua takarure mai anoa, tū mamao harawira ki te wherawhera i ngā take hā kino o te wā, tēnā koe e hoa. Tēnā koe, Scotty. Kua kore tō kapa tamatoa, kua kore tōku kapa Burnley, kua kore pia tāu e tau patu i te rānei. Tigers ki ngā Raiders a te pōnei, ki te kore a Benji Marshall e tākoro mā ngā Tigers ka tino raru rātou ni. Koira me ki te tino kōrero mo te kapa taika i tēnei wā tonu i runga no i te āhuatanga o Benji Marshall me Robbie Farah. A rāua tahi me ki ngā kai urungi o te waka, mei kore ake rāua ake ne pua kai raro a te kapa Tigers e pūtu ana a te pōnei. Engari, kai te tautoko ahau i te kapa Tigers. Penrith ki ngā Roosters, mohi ana tāu e he kapa mai oro e nei kapa nei, ki o whakaaro ko ai ka Waimari a Popo. Tāku e matapaetia ana ka toa te kapa hei hei. I runga ko tāku e ki pēnei ana, e toko maha ngā Māori kei roto i te kapa a ngā hei hei a Wairea Hargreaves, a Sean Kenny-Dowell, a Sam Perrott. Nō reira kai te tino tautoko ahau i te kapa a ngā hei hei. Me ki he tino pai me ki ngā kai tākaro o taua kapa Todd Carney, Mitchell Pearce, Braithen Astor, ko atu, me ki koinei te kapa mōrearea ki tāku nei titiro. Engari, i peto rānei te kaha o ngā tame hei hei i tērā, wiki i roto i tērā tākoro ko tahirau miniti te roa ki ngā Tigers. Koira te mea me ki ua taumaha mo te kapa a ngā hei hei, a te hātarei, a te pōtū mai nei, no reira, mea te whakatā rātau i te pō nei, me kaha te moi, mea katoa kia tāia i rātau, me ki te piki taumata. He taumata atua no tēnei kēmu ki tā te kēmu i Wainganui i Araua me te kapa a taika. Whakatepe ake Tigers me... Hei hei. Hei hei. Ana. Raiders me ngā hei hei. Kia ora e hoa, ngā mihi ki a koe.